Mungu asifiwe sana. Amen. Turikumwe. Je, tuko pamoja? Ndagyohewe kuba imbere yanyu, ndagyohewe kuba mbele yenu gusangira ijambo namwe, kuchangia neno na nyinyi. N'uburongozi bwanyumviriyeko namwe muye. Nashukuru kwa viongozi wamejifikiria kwangu. Imana ishimwe. Amen. Tugomba tuyage ku kintu bamaze imisi bavuga. Na tutazungumzia kitu kuna siku wanakizungumzia. N'umwigisha aheruka yaragiciyeko. Na mwalimu aliyopita alisema hayo. Na mama kiongozi akivuzeko. Na mama kiongozi amezungumzia hayo. Ahubwo ashe yavuze ndavuga nti arabuhejeje. Basi alisema kabisa, akasema yote. Imana ishimwe. Amen. Ariko nyene vyerekana ko ari mwemwe imwe. Nasikia tunaelewa kama ni roho moja. Imana ishimwe cyane. Amen. Tugomba tuyage ku kintu cyitwa impemu y'ubuvuga butumwa. Tutazungumzia basi na roho ya uhubiri. Esprit de l'évangélisation. Roho ya mahubiri. Imana ishimwe. Amen. Esprit de l'évangélisation. Roho ya mahubiri. Murabizi ko ariyo esprit de l'évangélisation. Je, mnajua kwamba kuna roho ya mahubiri? Imana ishimwe cyane. Amen. Leo naryohewe bampaye iteme. Nimefurahi kwa kunipatia kichwa cha neno hili. Evangelisation ndazi ko ari kintu nahamagariwe. Mahubiri ni kitu nimeitiwa kabisa. Hari gihe kera narabibayemo cyane. Siku zilizopita niliishi maisha hayo sana. Hama mugabo hahandi umenga narinchi bariko baranyigisha. Ilikuwa ni kama kunifundisha. Hari gihe umukozi w'Imana kubari ati genda udufashe muri domaine canke muri kigisata, genda udufashe muri evangelisation. Kuna wakati mtumishi wa Mungu anakuambia tusaidie katika hii hali, katika mahubiri. Hama honyene acampa kuyirongora shanumva umenga nonyika. Basi akanipa kuongoza mahubiri, nikajisikia kabisa nipoteye. Ni kuvuga umurongozi wa evangelisation. Yani kiongozi wa hubiri. Utegerezwa kuwa communicate mwemu. Unapasha kuwapatia hiyo roho sasa ya mahubiri. Ni kuvuga urikorerako. Unajitumikia. Ukanywana na mwemu yera. Yani unaambatana na Roho Mtakatifu. Akakubarira ukuntu bigenda canke wenyene akagukorerako. Anakuambia kitu utafanya ama yeye mwenyewe anatumika ndani mwako. Kugira ushobore gutanga ubuzima. Ili utoe uzima. Apana ku bantu mugiye gusangamwe, ubanza gukorera kubo mugiye gukorana. Sio kwanza kwenda huko, unaanza kutumikia mtu mwenyewe mtatumika naye kwanza. Imana ishimwe. Amen. Rero numva umenga banshize ko nk'umusozi kuri jewe. Ilikuwa ni kama hitaji yani kwangu. Numva umenga sinzobishobora. Nikasikia kwamba sitaviweza. Kuko urumva nka evangelisation. Unasikia kama kuhubiri. Nayo nari narigishijwe. Sikuwa nimefundishwa. Kiretse konzi ko vyanditse mu ijambo ry'Imana yuko twese twarungitswe. Nilikuwa najua tu gisi imeandikwa neno la Mungu kwamba sote tumetumwa. Urumva mugabo rero hariho ikindi gikorwa rero bakigushizeko ni kuvuga yuko sikurungikwa gusa ahubwo fasha nabonye bategereza kuja kurondera abandi. Unasikia ni nyingine kazi ngumu, sio kupelekwa tu lakini ni kusaidia hao ambao wataenda kusaidia wengine. Ariko nyene byarankujije. Na hivyo vimenikuza. Iyo baguhaye responsibility ntuzohora ushavuga. Wakikupatia kufanya kazi usisikasirike, hapana. Bakakugira umurongozi w'igikorwa. Wakikufanya kiongozi wa kazi fulani ntuzohora ushavuga. Usisirike, hapana. Kandi ntuzotinye no kugenda ngo nikutabizi. Na usiogope kwenda ili ukisema ujue, hapana. Kubera muri ivyo nyene kupitia hayo Imana izobishaka kuguhagurutsa. Mungu anakuwa anataka kushimamisha. Hama igushire kw'impemu y'ico kintu. Alafu akutie roho ya kitu hicho. Imana ishimwe. Amen. Nomsi rero ndaryohewe kuba niko ndavuga iyi nyigisho. Nafurahia kuhubiri mafundisho haya. Kimwenzi nacho kitambua kimoja nuko ni kwamba narisenge nimejiombea kandi hariyo nabansenge na najua kuna watu wameniombea ndazi ko abari ngaha anya najua walio hapa hari ikintu bakiza kubabako kuna kitu kitatokea. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero narishaka tuyage ku impemu y'uvuga butumwa. Nataka tuzungumzie roho ya kuhubiri. Esprit de l'évangélisation. Roho ya mahubiri. Tuza gace gatonya. Tunajua kipande kidogo tu. Esprit de
l'évangélisation iragutse. Roho ya mahubiri ni pana sana. Hama ivugabutumwa rifise imihora myinshi. Na kuhubiri kuna na mahafasi nyingi. Kugira ahantu hose. Namye ntangara ukuntu evangelisation ahantu hose hari umuntu. Yani nimeshangazwa na kwamba mahali pote mahubiri utakutana kuna mtu. Evangelisation inashoboka. Yani mahubiri yanawezekana. Kubera urumva ntituja kubarira amabuye. Hatuambii mawe hapana. Turondera abantu. Tunatafuta watu. Nico kimwe na business. Ni kama kufanya biashara. Reka ndabakarore kuri business peut-être murashaka kubita. Nitawapatia mfano kwenye biashara labda mtaelewa. Hari umuntu yigeze kuvuga ati ukabushaka icyo ukora. Kuna mtu amesema ukitafuta utakachokifanya ukeneye abantu gusa. Wewe unahitaji kuona watu tu. Wamaze kuronka abantu. Ukishapata watu, rabi ivyo bakeneye. Wewe leta wanavyovihitaji. Rondera mabezo yao. Tafuta haja zao. Aho onye urafisi icyo ukora. Basi na wewe utapata kazi. Ni kuvuga business iratanguye ngaho. Yani biashara inaanzia hapo hapo. Ukaburi mu karere abantu batambaye ibirato. Ukikuwa na eneo watu wavae viatu, zani ibirato. Leta viatu. Imani shimwe. Amen. Ni kuvuga ahantu hose hakoraniye abantu. Yani mahali pote panakusanyikia watu, business iziruzuye. Biashara ni nyingi sana. Ni bintu kuko ivyo tugurisha bikenera abantu. Tunavyoviuzisha vinahitaji watu. Watu wanavihitaji. Imani shimwe. Amen. Lero evangelisation. Yani hata mahubiri. Changi vuga butumwa. Ama kuhubiri. Dikeneye abantu. Inahitaji ni watu tu. Bashake bagushire mu gisagara cyahe. Hata wakutie katika mji waaje. Hama bashake bagushire n'ahantu. Wakutie hata na mahali. Abo bantu mutumvikana ururimi. Watu hamuelewani kwa ulimi. Ariko gusa akabara abantu. Lakini wakuwe tu ni watu tu. Ni kuvuga iki? Maana yake nini? Urareka kuvuga. Utaacha kusema. Hama ibikogwa. Alafu kazi. Vyawe. Kazi zako. Bivuge. Itasema. Baraza kurondera uwo muntu ameze gute ni giki watakuja kutafuta wakijifikiria huyu mtu ni mtu wa namna gani. Nta kuntu na kumwe. Hakuna hali hata moja. Tutavuga ubutumwa hari abantu. Hatuwezi kusema mahubiri. Imani shimwe. Amen. Imani shimwe cyane. Amen. Rero no munsi. Sasa leo ngoma tuganire ku kintu iyo mpemu. Umve umuntu afise iyo esprit de l'évangélisation. Basi nataka tuzungumze kuhusu hiyo roho ya mahubiri. Nta karimbi afise. Hana mipaka hapana. Imani shimwe. Amen. Nta karimbi na kamwe afise. Hana mpaka yowote. Imani shimwe cyane. Amen. Murabizi ariko yuko icyaremwe gishasha cyose. Imbere ko mbandanye. Murazi ko umuntu wese yavutse ubwa kabiri. Mnajua kwamba mtu yoyote ambaye amezaliwa mara ya pili yarungitswe. Yametumwa. Yesu yaraturungitse. Yesu ametutuma. Nico kintu cyonyene duhuriye ko twese. Ndicho tunachokutania sote pamoja. Nk'igikorwa canke nka mission. Kama kazi tulipewa. Sino avec uwo mpemu yera dufise muri twebwe. Uyo Roho Mtakatifu ambaye tuko naye ndani mwetu. Umwe wese amurongora ukwiwe gutandukanye n'uwundi. Kila mtu anamuongoza kibinafsi tofauti na mwingine. Ariko ico gikorwa c'Imana. Basi hiyo kazi ya Mungu tuzofata inzira zitandukanye. Tutashika njia tofauti. Ariko igikorwa ni kimwe. Igikorwa ni kimwe nico kuzana. Ni kazi moja. Ya gukura abantu mu mwiza. Kutoa watu kwenye giza. Tunawaleta katika ufalme wa Mungu. Imani shimwe. Amen. Reka ndabasomere kwanza muri Matayo. Nitasoma kwanza katika kitabu cha Matayo. Matayo 28. Matayo 28. Matayo 28. Matayo 28. Kuva ku murongo wa 18. Kuanzia mstari wake wa 18. Matayo 28. Murongo wa 18. Okay. Yesu arabegera arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa. Mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Amen. 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 Iri
jambo Ili neno ni jambo twahawe twese, ni neno tulipewa sote. uvutse ubwa kabiri wese Atakayezaliwa mara ya pili wote aronse mpemu yera, yuko na Roho Mtakatifu. ni kuvuga aranaronse na manda Yani anapata hata anatumwa, yani yukuja kuzana abantu, anapewa hata vyeti vya kwenda kuleta watu. ngo genda muvuge ubutumwa bwiza Nendeni muhubiri habari njema ku mahanga yose, kwa mataifa yote, ku mahanga yose. kwa mataifa yote. Imana ishimwe. Amen. Ni kuvuga nta muntu n'umwe uzosigaza, Yani hautaacha mtu yoyote, ku mahanga yose, kwa mataifa yote. hama Alafu ubigishe rero. Imana izodufasha. Mungu atatusaidia. Hari igihe wibaza yuko wamubwiye ubutumwa bwiza, Kuna wakati unamwambia, unajifikiria kwamba umeshahubiri habari njema, akaza kuri Yesu, anakuja kwa Yesu, menga wahejeje igikorwa, unajifikiria umemaliza kazi, nikirahera akijaisha gihera ruko acitse umudisiple. ikitaisha mpaka akuwe mwanafunzi. Imana ishimwe. Amen. Acitse umwigishwa, Anakuwa mwanafunzi hama nawe akaca agenda, na yeye anafika naenda tena, ni sheni. yani ni mlolongo. We barakwakije n'umuriro, Wewe amewakisha moto kwako, hama nawe utegeza kuja kwatsa abandi. na wewe unaenda kuwasha wengine. Rero ikintu cyantangaza ngaha muri avant iko meda reka mede 28 kwanza, Kinachonishangaza kuri umurongo wa 20 mstari wake wa 20, aratubarira ngo ehe ndi kumwe namwe. tazama niko pamoja nanyi. Rero jewe akantu kama kanyohera, Kitu kinanifurahisha sasa, igikorwa cy'Imana kazi ya Mungu aho kiruhurira canke choroheye, mahali kinakuwa rahisi ni kubera utabikora wenyene, ni sababu hauifanyi peke yako. ni wagushoboza, Yeye ndio anakuwezesha, ni wa convince abantu mu mutima, yeye ndio ana convince watu ni mioyoni wa mwao, kuzana kw'abantu. yeye ndio analeta watu kwako. Ushobora kugenda kuvuga mu isoko hakabura n'umuntu n'umwe aza, Unaweza kwenda kuhubiri sokoni, panakosa hata mtu mmoja, n'umwe yihana, hata mtu mmoja wa kutubu. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Ariko Lakini mpemu yera kuko arimwo, sababu Roho Mtakatifu yuko kati, yaratwemereye, ametukubalia kwamba, yatubwiye ngo genda ndi kumwe namwe. alisema enendeni niko pamoja nanyi. Yesu yatubwiye genda ndi kumwe namwe. Yesu alituambia endeni niko pamoja nanyi. Ni gikorwa cha Yesu, Ni kazi ya Yesu, niwe agushoboza. ndiye anayekuwezesha. Basha ndababwire iki gikorwa ni cy'impemu si cy'umubiri, Sikiliza, hii kazi ni ya kiroho, sio ya mwili. naho bishaka Ingawa uyatake, hari abantu batokizwa. kuna watu hawezi waokoka kwa kutaka kwako. Raba mu nzu zacu, Tazama kwenye manyumba yetu, abo tuvukana, tunayotoka tumbo moja, abagabo bacu, waume zetu, abagore bacu, wake zetu. iyo bubishaka Wewe ukitaka wewe ku nguvu zawe, kwa nguvu zako, borara bakiriye Yesu, wewe wanaweza lalo akimpokea mugabo Yesu, ntibishoboka, lakini haiwezekani kwa nguvu kubera ko zetu, ico gikorwa sababu hiyo kazi atari cy'umubiri, sio cha ni kimwili, cy'impemu. ni cha kiroho. Utegerezwa mwemu yera niwe convince umuntu. Roho Mtakatifu ndio anakubalisha mtu. Urashobora gutangara Utashangaa peke yako, ukuntu yokurungika ku bantu bose bo hanze anakutuma kwa watu wote wa nje, bakakira Yesu, wanapokea Yesu. abo mu nzu wawe atanu marakira, Nyumbani kwako hakuna hata mmoja hajapokea Yesu, atanumwe, hakuna hata mmoja, kandi wama mwibarabara na unashinda barabarani ugenda kuvuga, ukisema. ariko arakwereka yuko ni jewe nyene igikorwa. Anakuonyesha kwamba yeye ndiye mwenye kazi. Wewe genda, Wewe kwenda, hama jewe abanzo kwimenya, alafu mimi nitajuana na hawa. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero iki gikorwa wumve ko atari icu wawe, ni ic'umwami, kandi nturi wenyene. Usikie kwamba hii kazi sio yako, ni ya mfalme na hauko peke yako. Imana ishimwe. Amen. Nico gituma Ndio sababu birasaba ko dusenga, yatupaswa kuomba, birasaba kuvugana na mpemu yera. ya kupaswa kuongea na Roho Mtakatifu. Hari ahantu azokubuza kuja, Kuna mahali atakukataza kwenda, kandi hari abantu, na tena kuna watu, hari n'ahandi azokubari agenda, kuna wanapangira tukwambia kwenda, kandi abandi bose barahatinya, na wengine wote wameokopa, mugabo kubera ko ari wavuze, sababu ni yeye anasema uzoshika. utakwenda, utafika. Arashobora kukubara ati ntuvuge, Anaweza hata kukwambia usiseme, sinkeneye kuvuga, sitaki useme, ndashaka nataka ugenda ufashe bajya abantu kuvoma, uwasaidie tu kuchota maji, bashira ibyo gufungura, wapelekee chakula, bakunde, uwapende hamube muri bo, na uwe kati yao. ariko uhore ntihagire icyo uvuga, Unyamaze, usiseme kitu chochote. ndakubwiye ko abo bantu bonyene bazoza bafukanye kugira uwakirize Yesu. Nakwambia wao watu watakuja wakipiga magoti, uwapokeleshe Yesu.
rero turakeneye amastrategie yamwe mu yera Yaani tunahitaji strategy za Roho Mtakatifu. niwe aza abantu. Yeye ndio anatambua watu. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Jewe hariho musaza wanje. Mimi kuna kaka yangu Ni mukuru yaranduta nka 30 ans. ananishinda karibu miaka 30. Urumva yari mukuru je nari nk'umuhererezi. Yaani alikuwa kama mkubwa na mimi nilikuwa kama wa mwisho hivyo. Hama Alafu nkumvumenga ndashaka kumubarira ubutumwa bwiza. nilikuwa najisikia nimwambie habari njema. Ariko Lakini aho rero naza nshushu urumva urazi umuntu agikizwa. unaona mtu angalia na kukuka na kuja kuna moto. Na kuja na moto. Bose bamwakire mukanya Wote gato. wampokee hapo hapo. Hewe ntibanandabe. Awamtazame hata kumtazama. Hama navuga Nikisema ushima rero satani kugira gucumite. hii satani akupiga sasa mshali. Naricara nko muri salo humva bariko baraponda bakizwa baponda. Wanaanza kuponda wakizwa walokole. Nibiki bakavuga amajambo mabi. Wanasema maneno mingi kuhusu walokole. Kuvumenga ngiye kuvuga noneho ni defend. Na sasa nianze kusema sasa nijidefendre. Kaza nuva mpemera ntuvuge. Roho Mtakatifu ananikataza na ananiambia nisiseme. Hora. Nyamaza. Hamuhaguruka ugende. Alafu ushimame uende. Kuko yarabizi twisi nza kuguma muri yo salo. Sababu alikuwa anatambua ningebaki kwenye saluni huko. Bariko bavuga uko. Wakisema hivyo. Narikiro tuva navuze. Ningejikuta na mimi nasema. Rero yaciambara ati haguruka ugende vangaho onye. Alikuwa ananiambia shimama uondoke uende. Shandaguruka ndaja mu cyumba. Nafika naenda chumbani. No kubera yuko mu nyuma baragaritse barambara ati shawara kijijwe. Nyuma wakakuja kananiambia kwa kweli wewe umeokoka. Turashobora kugusotora kurya ntuvuge. Tumekuchokoza hivyo na ukusema. Twariko tubigira expert. Tulikuwa tunavifanya kwa kusudi, jisikirie. Tubigira nibigira nkana. Tumefanya kwa kusudi. Aho twarabuze ni umva bari bazi ibintu bituma nyene ntegereza kuvuga. Walikuwa wanatambua kitu kinaweza tuma niseme. Baramprovoka. Walikuwa wananichokoza. Ariko ni kenshi mwe muyerambujije kuvuga. Ni mara nyingi Roho Mtakatifu alikuwa anikataza kusema. No munsi umuganse wanje nawe nyene akuze. Na dada yangu mkubwa sana. Barashobora kuba bariko baraponda abakizwa ahari. Mahali wakiponda walokole mahali yupo. Bakabaponda. Kuwaponda yani kuwasema vibaya. Nkaza numva akacavuga ngo ngo mwebwe abo mwabonye. Anafika anadefenda nasema mliowaona nyinyi. Ngo abo mwabonye ntibari batomoye. Au hawakuwa wa kweli. Ngo ariko ngo jewe no munsi. Lakini anafika nasema leo mimi ndashinga intaye ko hari abantu bakijijwe. Nashuhudia kwamba kuna walokole wa kweli. Ko hari habakizwa. Walokole wa kweli wako. Ati mureke gufatira muri rusange. Sasa msichukulie kwa jumla hapana. Hari abantu bakijijwe. Kuna watu wameokoka. Urumva nk'ivyo onye. Unasikia kama hayo? Ntabimbarire directement. Aminambii mimi hapo. Umva abandi bantu baje kubimbarira. Na nasikia watu wengine wanakuja kunambia hivyo. Rero uyo grand frère wanje. Sasa huyo kakaangu mkubwa. Ni musaza wanje mukuru. Kakaangu mkubwa. Naramubarira. Nilikuwa namwambia. Akumva umenga kanyemera kwa nyumviriza. Anakubali kunisikiliza. Anachakwepa. Anafika anakwepa anakata korosi. Akachaja mu nzoga. Anafika nenda kunywa sasa pombe za kulevya. Akambara ngo tuzovugana ejo. Ananiambia tutaongea kesho. Undi musi tuzovugana ejo. Siku nyingine tutaongea kesho. Kandi tuzovugana ejo. Tutaongea kesho. Yamari ejo. Alikuwa kila siku ananiambia kesho. Mugabo hari ikintu nari namenye. Lakini kuna kitu nilikuwa nimetambua. Narabasengeye uko tuvukana twese. Navuze ati abavyeyi bagiye ntarakizwa. Basi nilikuwa na waombea sababu wazazi waliondoka kabla sijaokoka. Sinzi nuko bakijijwe ntavyo nzi. Sijui kama wameokoka sijui. Imani shimwe. Amen. Ariko jewe lakini mimi ico gihe. Nilikuwa mtoto huyo wakati. Ariko nkijijwe nkuzubuni. Lakini nimeokoka hivi niko mkubwa. Naravuze nibajya baragiye. Nikasema wale wameondoka. Sinzi nivyabo. Sijui mambo yao. Ariko aba turi kumwe. Lakini hawa tuko pamoja. Ndase ko bagenda mu rupfu. Nakataa waondoke kwenye kifo. Bashe ndabarire. Nawambisha ukweli wa ndugu. Nubwo ubona ko atakintu bariko barakwereka cyo kwakira Yesu. Ingawa wakuoneshe kitu cha kumpokea Yesu. Change basuzugura amajambo uvuga. Ama wanadharau maneno unayosema. Wowe ivyo nibigutsitaza. Bisikukwaze hapana. Bandanya usenga. Endelea maombi. Basengere. Waombei. Narabasengera ndabasengera. Nimewaombea nikawaombea kabisa. Ndasaba Imana ntihagire mubo tuvukana umuntu azoja mu muriro. Nikaomba Mungu pasiwe atakaye ambaye tunatoka tumbo moja tenda motoni. Nirirwa kuvuga ubutumwa bwiza hano. Na mimi naenda kuhubiri habari njema kila mara.
noba nabaye umuco gute. Sasa nitakuwa nuru vipi? Ko Imana ivuga ngo genda mube umuco n'umunyu. Mungu anasema twende tuwe chumvi na tuwe nuru. Noba nabaye umuco gute. Mimi nitakuwa nuru vipi? Ko ubunye nkijijwe bakiri envi bakiri bazima. Mbona naokoka wangali hai? Jere ndakunda Imana ni iri fidele. Mungu ni mwaminifu kabisa. Ndakubwiye yuko uwo musaza wanje. Nakwamisha kweli kakaangu mkubwa. Yabaye giturumbuka. Tumva aragwaye. Acavuga ati ngiye kwiyoperesha akantu kuri Bumereke. Urumva yumva ababara hepfo y'inda afite ngiye. Alikuwa anasikia maumivu chini ya tumbo, wakaenda huko wamfanyia operation kwenye Bumereke. Bambariye ko ntegeza kwiyopera akakana. Wakamwambia anastahili kufanyisha operation au kakitu. Kumubaga. Yani kumfanya operation. Hama acaja muri Bumereke akomeye yitambukira umve ameze neza. Yani alikuwa vizuri akaenda vizuri huko kwenye hospital Bumereke. Mugabo lakini nza numva muhemu yerambariye. Nikasikia Roho Mtakatifu ananiambia genda umusange mu bitaro. Wende umkute huko kwenye hospital. Kuko operation kumubaga bari kumubaga buke. Wangepasha kumfanyia operation. Achambara genda umusange mu bitaro umubwire ubutumwa bwiza. Roho Mtakatifu akanambia nende nimkute kwenye hospital nimwambie habari njema. Shanda genda. Nikaenda. Hama sanga huzuye abantu baje kumuraba. Nikakutana kuna jao watu wanakuja kumtazama. Shanda rindira ndicara ndarindira. Nikaketi nikasubiri. Bakambaza nene kudatahana n'umudamu wiwe. Nikamwambia nitaenda tu nyumbani kwa ananiambia. Ya okay. Kumbe ndindire abantu basohoke. Kumbe nasubiri watu waondoke waende. Batashe hasigaye umugore wiwe nundi bavukana. Watu walipoondoka pakabaki mke wake na mwingine ambaye wanatoka tumwa na mke wake. Shana msanganye naho yicaye ndamubati ni sawa yego. Nikamkuta nikamwambia ni sawa ndio. Ndambwa ure turashaka kuganira Yesu. Nikasema hivi tunaweza kuongea Yesu. Ashambara ngo ngubu ni sawa. Turashaka kumuganira. Akasema hivi ni sawa tunaweza ongea kabisa. Ngubu ni sawa. Akasema hivi ni sawa. Shanda mubwira. Nikamwambia habari njema. Akapokea Yesu. Aje kwakira Yesu n'umugore we washambara ati nanje reka tujana. Na mke wake akafika anapokea Yesu. Acharakira Yesu. Wakapokea Yesu. Ndavuga ati iyi ni intsinzi deja. Nikaona kwamba ni ushindi kabisa. Shandagira ko mvuga nti reka ngire ko kuko ejo doja muri operation reka ngire ko ndamubara ico kibaye. Nikaanza kuendelea maombi. Shanda mubara ntumviriza. Nikamwambia sikiliza. Kuvisa uhejeje kwatura ya majani. Kwanza Isa umepokea Yesu. Ubaye umwana w'Imana. Unakuwa mtoto wa Mungu. Nukiri wa undi aje. Auko ule mwenyewe umekuja. Ubaye undi muntu. Umekuwa mtu mwingine. Nikuvuga usubiye mu bucuti n'Imana. Yaani umerudia katika urafiki na Mungu. Ndamubwira ni ubunye mpemu yeraje kuba muri wewe. Nikamwambia Roho Mtakatifu anakuja kuishi ndani mwako. Shanangura kumwumvisha ko. Nikaanza kumsikilizisha kwamba ko Imana iri hafi yiwe kurutko jewe ndi hafi. Kwamba Mungu yuko karibu yake zaidi mimi gisi niko karibu yake. Nambia iri muri wewe. Iko ndani mwako. Hamubu mnashaka kuvugana. Mnaweza mkazungumza. Irashaka kukuvugisha. Inaweza kukuzungumzia. Ikintu nariko ndamushiramo. Kitu nilikuwa namtia ndani. Sindi gituma naciye nyarutsa muga numva nyene suni kwa kubanda. Sijui sababu gani nimeharakisha sababu lakini nimesikia tu nifanye hivyo. Ndabimubarira kuburyo namubariye nti nuwaja muri operation ejo. Nikamwambia ukienda kwenye operation kesho. Umugore wawe ntimuje wa muri kumwe. Mke wako hamtakuwa pamoja. Abana bawe ntimuje wa muri kumwe. Watoto wako hamtakuwa pamoja. Nabo muvukana ntimuje wa muri kumwe. Hata ndugu zako hamtakuwa pamoja. Uzoba uri kumwe na daktari atacho mufana. Utakuwa pamoja na daktari ambaye amko pamoja amtoki pamoja tumbo moja. Nawe nyene azokopera ivyo yize hama akubise. Na yeye pia atafanya operation mambo ujuzi wake alafu akuache. Mugashe ndamubare hariho umuntu. Nikamwambia kuna mtu. Hariho Yesu muzoba muri kumwe. Yesu mtakuwa pamoja. Muzoba muri kumwe. Mtakuwa pamoja. Uzovuge azokumva. Useme atakusikia. Ikintu cyose ugize ubwoba kitu chote ukiwa hata na woga umzungumzie. Azoba ari kumwe nawe. Atakuwa pamoja nawe. Bash urumva acaragenda muri operation. Nyene arambara ati okay. Nambwa umuvugishe. Nikamwambia amuzungumzie. Kutobora. Na utotobora vugira mu mutima arakumva. Ingawa hausemi kwa mdomo kwenye moyo unasema tu. Acambara ngo okay. Akakubali. Acaja muri operation. Akaenda kwenye operation. Agiye muri operation caravayo operation nyene batubara ngo yagenze neza. Bakatuambia kama operation imeendeka vizuri. Acaravayo. Akatoka kwenye operation. Hama ndaja kumuraba ndamati bimeze gute chambara. Nikaenda kumtazama nikamwambia sasa mambo yamniaje. Achambati naramuvugishije. Akasema nimemzungumzia. Kandi narumvise ko ntari jenyine.
Tena nimejisikia siko peke yangu. Yambaye ati narumvise presence. Nimesikia uwepo. Ko ntari jenyine. Kwamba siko peke yangu. Ndamati rero kuva no munsi. Nikamwambia kuanzia leo. N'ahandi hose uzoburi. Mahali popote utakuwa. Mvugishe. Msemeshe. Uri kumwe nawe. Yuko pamoja nawe. Basha satani nawe. Shetani naye. Acarakora ku buryo. Akafanya kazi kwa namna. Ama resultat bazanye inyishu bazanye muri operation bacamo barati ngo aje kwivuza mu Faransa. Wakamletea majibu wakamwambia aende kujitibishia huko Ufaransa. Acaja kure yanje. Akaenda mbali yangu. Je nabonye n'igikorwa cha satani. Niona kwamba ni kazi ya shetani. Yamutwaye kure. Akampeleka mbali. Agiye kure. Alipoenda mbali. Baramu nabo nyene baramwakira ku bitaro bamusubiremo ngo operation ngwino ntiyari yaheshije. Bakamurudilia tena kufanya operation huko kuendeka vizuri. Hama akacha telefone akatuvugisha. Tuongelesha sasa kwenye simu. Nkacangerageza kubandanya bya bindi namubara nti Imana muri kumwe. Nikaendelea kumwambia kuhusu Mungu. Nituri hafi yawe ariko Imana muri kumwe. Atuko karibu yako lakini Mungu yuko karibu yako. Kandi ntugire ubwoba. Na usiwe na woga. Uri mu bana b'Imana uri mu bwami bw'Imana. Wewe ni mtoto wa Mungu kwenye ufalme wa Mungu. Kandi yaraguhari ikintu cyose ubarakoze muri kahise. Amekusamee kitu chote umefanya kwa siku zilizopita. Urumva nkumva kumenga araruhuza. Nasikia kwamba anabisikia. Hama alafu mu nyuma caja muri koma iri profond. Koma nyene basi akaingia kwenye munini. Akaingia kukoma huko. Rero shambarira uwo tuvukana yabahariya ndamubara ndagusavye ufate telefone ushire muri haut-parleur ucumutwarira ku gitanda ndamuvugisha. Nikaomba ndugu yangu ambaye yuko wanaishi naye huko achukue simu yake atie haut-parleur alafu mimi nizungumze naye. Arambarira ati ntibikunda. Akasema haiwezekani. Atauhanari harateye ubwoba je umva azana ikirere cy'ubwoba. Akaleta anga ya woga akakataa. Harateye ubwoba sishaka kwinjira je nyene ni mpaka umugabo wanje amerekeze. Ngupaka mume wangu anishindikize mambo kama haya. Tora umugabo wawe aguherekeze mugabo iyo telefone ndayikeneye ku mutwe wiwe. Basi nikamwambia chukua mume wako akushindikize, telefone nahitaji kwa kichwa chake. Ntiyabishoboye. Akuyafanya. Ikintu nakoze. Nilichokifanya. Hari igihe umuntu ukunda. Wakati unapenda mtu. Imbere yaho naye nabibonye mu ndoto. Kabla ya hapo nimeaota hayo. Jewe nariko ngwana n'ibintu nabonye. Mimi nilikuwa napigana na vitu nimeona. Ndaja mu chumba basi. Nikaenda mchumba kabisa. Ndavuga ati bon ubu rero ndicara ku gitanda. Nikaketi kwenye kitanda. Ibintu by'imyemo bisaba nyene kuba umusazi. Basi mambo ya kiroho naomba ukuwe shujaa kabisa. Ndicara ku gitanda ndavuga ati ndinjiye muri hospitali. Nikasema hivi naingia kwenye hospital yake. Ndinjiye mu chumba. Naingia kwenye chumba. Ahari. Kwenye yuko. Ndajaho. Nikaingia huko. Ndavuga mu ndimi. Nikasema kiroho kwa lugha. Ndamuhamagara izina ryiwe. Nikamuita jina lake. Ndamati vangaho hali. Nikamwambia toka nafasi hiyo. Sahi wawe. Sio nafasi yako. Sohoka. Toka. Basha wamenga tuko turagwana n'ikintu hari ikintu wamenga cyo kiransunika. Yaani kuna kitu kwa kinanisukuma kabisa kufanya hivyo. Bukeye numva ngo yavuye muri koma. Nikasikia ametoka kwenye koma huko. Acha radutelefona kandi urumva arose avisose muri koma yacha dutelefona. Akacha dutelefona. Akafika na tupigia simu. Tukaje tuvugana twese. Tunaongea sote. Abo tuvukana. Ambayo tunatoka tumbo moja. Hama mu nyuma atangura kugira ibintu byo kudusaba ibigongwe. Akaanza kutomba msamaha. Agasaba ikigongwe abo batari bavuganye neza. Bose. Akaomba watu wote msamaha. Ariko dusezera mu nyuma caragenda muri koma ntiyavuye. Akafika kumbe alikuwa anatuaga, akafika anaingia kwenye koma na hakutoka tena. Jewe mimi hari genye no combat spirituel utawa warayigishijwe utabuzi neza cyangwa ubukene abantu bagufasha. Kuna wakati vita za kiroho unahitaji kusaidiwa. Izo nguvu zikurengeye. Hama caragenda mugabo jewe igituma ndabari intahe. Sababu gani naambia ushuhuda huyu? Ikintu namashimira Imana. Ninachomshukuru Mungu. Yarafuye. Amekufa. Mugabo ijambo nabariye Satani. Neno niliambia shetani. Naho yagiye. Ingawa ameondoka. Yagiye wao. Akwenda kwako. Yagiye kwa data. Ameenda kwa baba. Imani shimwe. Amen. Yagiye kwa data. Ameenda kwa baba. Rero igituma ndababari intahe. Sababu gani naambia hiyo shuhuda? Akantu nashaka mugumane. Nikakitu nataka mbakie nako. Nimwige gusengera abantu. Ko atava ku isi atakiriye Yesu. Basi mtu asitoke duniani bila kumpokea Yesu. Ko badatakara.
kwamba asipotei. musengera imisi yose umuntu. Ujifundishe kuombea mtu asipotei. Mwemu yera n'umwizigigwa. Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Ntazore ku muntu kuko ayo masengesho arayumva. Hata acha huyo mtu sababu anasikia maombi. Ntazore ku muntu ngo agenda atakiriye Yesu. Hata acha huyo mtu aondoke bila kumpokea Yesu. Wowe ushobora kutazomubwira ubwo butumwa bwiza ariko akabwirwa n'uwundi. We yawezekana wewe usimwambie habari njema, anaweza ambiliwa na mtu mwingine. Kandi ntahe ikagushikira. Na ushuhuda unakufikia. Rero ikintu kimwe nama ariko ndashima Mwemu yera. Kitu ninachoshukuria Roho Mtakatifu. Jewe kuri anteremana ariko ndashima. Kwenye siku ya mazishi nilikuwa nashukuru. Navuze Mwemu yera wakoze igihe naje muri Bumereke wamenga rakomeye. Basi ni mshukuru Roho Mtakatifu kwambia asante nilipoenda kwenye Bumereke. Ariko Mwemu yera kubera babona imbere yambara ati genda. Sababu Roho Mtakatifu anaona mbele. Ubutumwa bwiza kandi ubu umutima wa woroshe arakira. Basi nimeambiliwa nende nimwambie habari njema sababu roho yake ilikuwa imeshakuwa urahisi na akapokea kabisa. Nuzoreke kugusengera umuntu. Usiache kuombea mtu. Batureko agakiza. Wakirieko ukovu. Basengere ko batava mu isi batakiriye Yesu. Waombe wasitoke duniani bila kumpokea Yesu. Imani shima cyane. Amen. Imani shima. Amen. Rero ndashima Imana. Sasa namshukuru Mungu. Kuri anterema abantu bakorana bakijijwe. Kwenye mazishi watu walikusanyika ambao ni walokole. Yakora muri Ecobank. Alikuwa anatumika huko kwenye Ecobank. Ariko ikintu shangiwe abo muri Ecobank baraje bacavuga ngo bose haje akaguru k'abantu bakijije bakavuga none yagiye gutyo nyene nta wamubari ubutumwa bwiza ukamenga bobo hariya bariko bariyagiriza ko bakorana batigeze bamubwira ubutumwa. Yani kundi ya watu wanatumika naye walikuwa yani wanasikia kama wamefanya kosa kutokumwambia habari njema, wanaanza uliza sasa hakuna mwenye alimwambia habari njema. Hama hariya abo twari kwariganye muri BH. Kuna wengine tulikuwa bacha bavuga ati ujya anye yavukana na nuriya ujya niwe mushiki wiwe kandi twariganye byarakijijwe. Walikuwa wanamwambia kwamba ule dada yake ni mlokole. Ambara ati dukane ikintu kimwe gusa tubarire. Yarakiriye ntiyakiriye. Wakamkuja kuniswali tunataka utuambie kama amempokea Yesu ama kumpokea Yesu. Ndabwira yarakiriye Yesu. Nikamwambia amempokea Yesu. Ni jengene navyikoreye. Ni mimi ndio nimeyafanya. Ntahe ndayifise. Ushuhuda ninao. Bacambara ngo nta kindi. Akasema hakuna kingine. Ico nyenje catuzanye ngo turagiye. Ndicho kilichotuleta tunaondoka. Imani shimwe. Amen. Rero ndabasavye. Ninawasi. Sengera abantu. Ombea watu. Sengera abantu. Ombea watu. Sengera umuryango wawe. Ombea familia yako. Imani shimwe. Amen. Sengera umuryango wawe. Ombea familia yako. Ubu abantu basigaye bapfa gitumbuka. Watu wanafariki ghafla. Kandi gose. Tena sana. Imani shimwe cyane. Amen. Rero tugarutse kuri Mwemu ya evangelisation. Tukirudia katika hii roho ya mahubiri. Mwemu ya evangelisation. Roho ya mahubiri. Nasanze ari umuntu yuzuye. Ni mtu ambaye anajaa. Yuzuye intahe y'ivyo Yesu yamukoreye. Ni mtu anajaa ushuhuda ya mambo Yesu amemtendea. Akacha yumva umenga ntiyoguma yicaye. Anakosa gisi ya kubaki na keti. Rero Mwemu ya evangelisation. Roho ya mahubiri sasa. Uwo muntu nababariye ko atakarimba afise. Mtu huyo hana mpaka kwanza. Ahantu hose injia arashobora kuvuga. Mahali pote anaingia anaweza kusema. No muri bus. Hata kwenye bus. N'umuntu amuhaye lift. Na hata mtu ayikupatia lift. N'umuntu amuhaye lift. Na mtu ayikupa lift. Uzawumva atanguye kuvuga. Unaanza sikia anasema. Afuma avuga akajambo gatonyi mugabo arada kugucumita Yesu. Basi hata akisema kaneno kadogo lakini akuchumite Yesu. Imani shimwe. Amen. Umuntu yuzuye novuga gute jewe vyarambaye ko sinamenye ko ari byo niko ndagira. Basi imenitokea kwangu sikutambua. Tumenyere kubona abantu bagiye muri evangelisation bagenda mwibarabara canke bakagenda kunzu. Tunazoea watu wakienda kufanya evangelisation wanahubiria kubarabara ama kunyumba. Ariko uwo n'umuhoro umwe. Lakini hiyo ni rezo moja tu. Muindi mihora myinshi. Na kuna marezo mengi. Hariyo marezo menshi dushobora kuvugiramo ubutumwa bwiza. Tuko na marezo mengi ya kuhubiri habari njema. Hariho ya mbere. Ya kwanza. Sivuga ko ariyo ya mbere. Sio kwani ni ya kwanza. Ariko ujya mu mama hejeje gushinga intahe ngaha. Huyu mama ambaye ameshuhudia hapa. Ujya mu mama. Ule mama. Yavuze ubutumwa bwiza. Pale amehubiri habari njema. Ni bande bemera ujya mama yavuze ubutumwa bwiza. Wangapi wanakubali hayo? Ule mama amehubiri habari njema.
Imana ishimwe. Amen. Intahe bene data. Ushuhuda wa ndugu. Intahe ziratuma abantu bamenya Yesu. Ushuhuda unasababisha watu wamuone Yesu. Intahe ziratuma abantu baza kuri Kristo. Ushuhuda unasababisha watu wakuje kwa Kristo. Imana ishimwe. Amen. Ziratuma abantu baza kuri Kristo. Inasababisha watu waje kwa Kristo. Wewe namba mwibarabara ubona ko bishobora kukugora kuko si twese tworoherwa no kama wewe barabarani inaweza kukutatiza cyane kuja kudodora kumuhana w'umuntu ama kwenda kugonga kwa nyumba ya mtu ujya muhora ureke sigwawe hiyo rezo sio yako iache ariko hari indi kuna ingine network sasa raba hukorera mahali unatumikia raba ishuri wigako tazama mahali unasoma raba abantu mugirana sport tazama watu mnafanya nao mazoezi Imana ishimwe amen ahantu hose hari umuntu uvuga mahali pote kuna mtu usema hose pote hama alafu kubera ko igikorwa ari cyamhemu yera kwa sababu kazi ni ya Roho Mtakatifu araza korosha n'umuntu bavuga ko yananiranye atarahisisha moyo wa mtu ambaye wanasema amekishindikana muri ukintahe ya Michel mnakumbuka ushuhuda wa Diacre Michel yaratwigishije dimanche iheze ametufundisha Jumapili iliyopita Imana ishimwe amen yaravuze intahe y'umugabo ngo yari yarananiranye ameshuhudia ushuhuda wa Bwana amekuwa ameshindikana ariko kubera ko karere kiwe aho bahurira sababu ilikuwa ni anga yake mahali wanakutania byaramworoheye kuvuga ilikuwa rahisi kwake kusema kandi uwo muntu warafe yarakiriye Yesu na huyo Bwana amempokea Yesu ariko je huyo muntu ndashaka sinashobora kuronka opportunity peut-être kumuturukira inawezekana mimi singeweza kwenda mbele yake kandi arashobora kuba peut-être ari umuntu akuruta akabona umenga ivyo uri kuramubarira ntari sure inawezekana hata anakuwa ni mkubwa kwako kwa miaka havielewi vizuri unavyomwambia ariko yarabonye yuko yabibwiwe n'umuntu akuze ameambiliwa kwanza ameambiliwa na mtu mkubwa kama yeye kandi abibwirwa n'umuntu atariko aramusega na akaambiliwa na mtu ambaye akuji kuomboleza yarabizi ko atacha muronderako alikuwa anatambua kwamba amtafuti kitu weko Imana ishimwe amen rero ni mihora myinshi sasa kuna network nyingi iyo yareka kumubwira ubutuma akavuga ngo reka turindire kuri eglise barafise iminsi bahora borganiza hama tukaca dusohoka kuvuga ubutuma bwiza hari abantu batokupfa barakiriye angesubiri yani asubiri kanisa sababu wanakuwa na maorganization ya mahubiri alafu atamwambia habari njema ingewezekana angepokea wokovu hari abantu tutopfa dushikiri kuna watu ambao hatuwezi fikiria kuko ngaha anye turi bake hapa tuko wachache ntidushobora gushikira abantu bose hatuwezi fikiria watu wote ariko hariyo iyindi mwaye gushikira abantu kuna ingine namna kufikiria watu wote vuga aho wa uherereye sema mahali uko korera akarere urimo tumikia mahali upo Imana ishimwe amen nababariye ukaba uwo muntu umenga uratinya yuko gutanga uruvugo uti tuvugane ibya Yesu kama unaogopa unasema ukitaka kusema muongee mambo ya Yesu basi vuga intahe yawe basi sema ushuhuda wako Imana ishimwe amen vuga ati je ndashaka vraiment ndababarire ukuntu narayongiriye neza basi unasema nataka niwaambie gisi nimetendewa neema na Mungu ndababwira ukuntu Imana yangiriye neza niwaambie gisi Mungu amenitendea mema wewe ivugire wibandanye wewe sema tu uendelee ni mbuto umushizemo ni mbegu unamtia ndani kandi nitakara na hiyo mbegu haitapotea hari ujejwe kubagara kuna anayefanya kazi ya kuvuna hari umuntu ajeje kubagara kuna mtu ana kazi ya nibuke ko Yesu yavuze nibuke ko Yesu kumbuka kama Yesu amesema nibuke ko Yesu yatubariye ngo genda ndi kumwe namwe enendeni niko pamoja nanyi Imana ishimwe amen jewe nababariye ko umuntu acakira Yesu nimemwambia kwamba mtu wakati akimpokea Yesu anakuwa iko na moto mwingi nari mfise ahantu niga ijambo ry'Imana kuri El Shaddai hepfo nilikuwa na nafasi na soma neno la Mungu El Shaddai uko chini rero niga muri universite nilikuwa nasoma kwenye chuo kikuu rero twari dufise iminsi twiga vendredi samedi tulikuwa na siku za mafundisho vendredi na samedi ijambo ry'Imana neno la Mungu hama mundwi hagati nkama ndi kwishuri alafu katikati ya wiki nakuwa kwenye shule jewe ntavyo nari nateguye mimi sikuandaa hayo ariko nama nisanga imeza ndiko turi kumwe n'abanyeshuri turiko turafashanya kwiga nilikuwa najikuta tukikuwa na pamoja na wanafunzi tunasaidizana mambo ya kusoma nkaca nsanga nababariye ni urazi ivyo twize samedi naanza kuambia mnajua tulivyosoma samedi huko nkaca ndababwira teme twariko nawaambia hata kichwa cha neno nkaca ndayisigura naanza kuwaambia yote sasa nkababwira ivyo twize nawaambia tulivyovisoma Imana ishimwe amen rero
ndabivuga umunsi umwe nilikuwa nasema siku moja, nabisubira undi munsi, nasema siku ya pili, ateta kuri yo meza ndi kumwe n'abantu bakijijwe n'abadakijijwe, naanza kujikuta niko na watu wanaokoka na wengine si walokole, ariko benshi bari badakijijwe na wengi walikuwa si walokole. Imana ishimwe. Amen. Bari muri katolika kandi urumva ni baba ndakubara ati ndi muri korale, ndi muri korale, urumva Imana nawe akubati nanje ndazi Imana ndasenga, urumva navyutse senke gusenga, ndasenga vraiment. None uramuhariza ko adasenga? Sasa wewe mtu anakuambia yeye anaombaga, iko kwenye kwaya na anaomba, utamkubalisha kwamba aombi? Mugabo jewe nari nkiri muto deja, nta n'ijambo ry'Imana ryinshi nari mfise. Nilikuwa ningali mchanga, nilikuwa sijakuwa na neno la Mungu nyingi. Nari nchiga ijambo. Nilikuwa ningali najifunza neno. Shandicara je naza ndarakonta ivyo twize, nkaza ndavuga ivyo twize. Nilikuwa tunasema yenyewe tulisoma na baambia. Leo tulisoma hivi. Hacaragera umunsi umwe sinavuga. Alafu siku moja sikusema. Ko twaje turiga turatwagwa turiga nyene. Tulikuja tukasoma, tukapelekwa na masomo. Nza numva umwe aravuze ngo no musi ntwatubari ivyo mwiza. Sasa leo akasema mbona kutuambia mwenyewe ulisoma? Okay, shandatangura ndavuga. Nikaanza kusema sasa. Kaza ndababarira. Nikawaambia. Nibagiye baranyibutsa. Umunsi umwe rero umwaka urahera. Siku moja mwaka ukakuisha. Ndabatumira ndaza kuronka urupapuro rw'umutsindo nimuze mu nshigikira. Nikawalika wakati wa kupata cheti kubwa. Wakakuja kunisupport. Hama mu nyuma nza numva ngo none ngo ngizi nyingisho ziriga ngo abantu bose. Bakaniuliza sasa hii mafundisho yanasoma watu wote. Na karimbika hari. Nikamwambia hakuna mpaka. Ubishaka wese ariga. Anayetaka yote anasoma. Ngashindabara ni ijambo ry'Imana sigi umukatolika sigi n'umukizo. Nikamwambia neno la Mungu sio katolika ama mlokole hapana. Sigi umupastor. Sio la mchungaji hapana. Ni Imana. La Mungu. Ukabushaka kwiga ijambo ry'Imana ingo nawe uyandikishe. Kama unataka kusoma la Mungu njoo ujiandikishe. Kandi ico gihe byasaba ko dutanga amafaranga. Iyo wakati tukua tunatoa franga hapana. Barayarondeye baratanga. Ilikuwa inasababisha tutoshe pesa na walitafuta pesa wakazitoa. Imana ishimwe. Amen. Ikintu cyari kiryoshe. Kilichokuwa kizuri sasa. Bahejeje kwiga. Tulipomaliza kusoma. Kuko twari dufise inyigisho bavuga ubutumwa bwiza. Tulikuwa na mafundisho ya habari njema. Imana ishimwe turi kumwe. Je, tuko pamoja? Hariyo inyigisho batubarira ngo kwakira Yesu. Walikuwa wanatuambia mafundisho ya kumpokea Yesu. Sikuja kubarira umuntu ngo Imana iragukunda. Sio kwenda kuambia mtu ati Mungu anakupenda. Kwacugarukiriza. Alafu unaachia hapo. Hariyo abaziko ibakunda kandi batayifise. Kuna wengine wanatambua kwamba Mungu anawapenda na hawaokoki. Hariyo kubaratije kuba navyugutse deje Imana irankunda. Kuna mwenye atakujibu kwa kuona tu mimi nimeamka ni upendo wa Mungu. Mugabo ata Kristo afise muri we. Na hana Kristo ndani mwake. Baratwigisha ubutumwa bwiza cyarico. Walitufundisha habari njema ni kitu gani? Barababarira ko atari kubatizwa. Wakawaambia kwamba sio ubatizo habari njema. Habatizwa wakiriye Yesu. Panabatizwa aliyompokea Yesu. Imana ishimwe. Amen. Barasambura ibintu byose twaba twarizeye kera. Wakasambua vitu vyote tulijifundisha zamani huko. Baratubari ubutumwa bwiza ubwaribwo. Wakatuambia habari njema ni kitu gani? Ko umwizera ku ruhara rwawe. Unamwamini kwa upande wako. Atari papa wawe. Si baba yako. Nubwo papa wawe bari pastor nk'ubunye abana ba pastor bakacaza akavuga ati je papa ni umupastor. Tukamate kama watoto wako baba yako ni pastor, watoto wake watasema mimi baba yangu ni mchungaji hapana. Ati urumva birasiguye ko nanje urumva. Naona binaeleweka juu naona na mimi niko katika njoo hivyo tena. Basha ubutumwa bwiza. Habari njema. Change ijuru. Ama mbingu. Ni kugatwe k'umuntu. Ni wewe peke yako binafsi. Ushaka ufise papa wawe. Ingawa hata ukiwa na baba yako. Ari bishop. Ambaye ni bishop. Utamwiyakiriye ngo wature. Kama upokei huyo Yesu ukiri. Umwamini n'umukiza. Awe Bwana mwokozi maisha yako. Urapfa uje mu muriro papa wari pastor. Utakufa uende motoni ukijisifu eti babako ni mchungaji. Imana ishimwe. Amen. Hari umugenzi twagendanye cyane. Kuna rafiki yangu sana tulitembea naye sana. Hata abo bantu bahejeje bakiriye Yesu ko baciye babafasha. Sababu hapo watu ambao wanampokea Yesu unapasha kuwasaidia. Barakiriye Yesu, barabatijwe. Hariyo n'abaciye baronka abagabo ngaho nyene. Yaani wao warafiki zangu wamempokea Yesu akabatizwa. Urumva nshatse kuvuga nti umva hari Imana iba yaguteguriye byose ngaho. Kuna wakati Mungu anakuandalia mambo yote hapo. Imana ishimwe. Amen. Rero
hari umuntu twagendanye yari umugenzi wanje gutya. Kuna rafiki yangu kabisa tulikuwa tunatembea naye pete na kidole. Jecho gesi nari bwakire Yesu. Na huyo wakati nilikuwa sijampokea Yesu. Mugaye imisi yose yagenda gusengera muri bombeje. Imisi yose dimanche. Hama tukigana nkabona tugiye kuryoherwa nawe yabarimwo. Ivyo twakora nivyo yakora. Sasa huyo rafiki yangu alikuwa anaomba huko kwenye bombeze, lakini tulikuwa tukifanya sijui kufurahi na yeye tulikuwa pamoja. Havuga none nta na rimwe tubaria Yesu. Hakuna hata siku moja huyo rafiki yangu ananiambia bya Yesu. Ariko afisa kagwi nyene kagenda muri bombeje nyene. Ana kundi anaondoka kwenda kwenye bombeje. Bon. Unasikia? Munyuma shandakizwa. Alafu nikaokoka. Hijijwe. Nilipookoka shanda mubaraje numva nabi sindosubira kuza muri ga group. Nikasema Mr. ongeza kutembea katika hiyo kundi. Narayijamo nkumva umenga ndi mu byaha. Nikitembea kwenye kundi najisikia niko kwenye dhambi. Nkumva umenga ndafuye. Najisikia nitakufa. Shanda basezera nabasezeye mu Kirundi. Apana byo mbi guca higa no hino. Nagiye guca. Nilienda direct nikawaaga. Ndabara tije nakiri Yesu nitukiri kumwe. Nikamwambia tumepokea Yesu hivi tuko pamoja. Katika programu zenu msiniite staki. Bachambara ngo reka shango tugwaye 3 mois. Wakaanza kuniambia wananipa miezi 3. Uzoturondera wonye. Utatutafuta wewe. Bararindiriye umwaka barabura. Wakachunga sikurudi. Mugabo rero wa mugenzi akaguma aza kundondera. Ule rafiki anakuja kunitafuta. Abandi baciye bagenda. Wengine wakaenda. Ariko we akaguma aza kundondera wenyene. Yeye anakuja peke yake kunitafuta. Munyuma twicaye ndamubaza none wewe warakiri Yesu. Tulipoketi nikamuuliza sawa umeshampokea Yesu? Araburi kuntambarira. Akashindwa gisia kunielewesha. Kwakira Yesu niri jambo ndarimwereka. Nikamwambia pokea Yesu nikamwonyesha nini. Kandi ko babitwigisha kuko hari gihe yaza aho nsengera. Urati ko bahora babitwigisha umuntu yakiriye Yesu n'umuntu yakoze iki gikorwa. Nikaanza kumsafsiria unajua kama wametufundisha mtu alipokea Yesu anafanya hivi na hivi. Achambara ngo je nibaza ko atabonakiriye. Akasema mimi najifikiria kwamba sijampokea. Kubera ayo majambo je sinibuka gani nayavuze. Akasema hiyo maneno sikumbuki siku gani nimekiri hayo maneno. Nikarenda gufasha. Nikasema acha sana nikusaidie. Kubera nkamwe oja mu mburiro je vyo mbabaza. Nikamwambia ukienda motoni mtanihuzunisha. Ndamufasha arakira Yesu. Nikamsaidia akapokea Yesu. Arabatizwa. Akabatizwa. No musari muri korari. Hivi yuko kwenye kwaya. Rero murashaka kugendana n'abantu batakiriye Yesu mugabo yama yinjira hamuri Emmaus. Inawezekana utembee na watu hawajampokea Yesu na mnakuja pamoja hapa kanisani. Mukama mwaba mwicarana ngaha. Mnaketi naye pamoja. Imani shimwe. Mungu asifiwe. Hari ibintu byo kugira amasoni. Kuna vitu vya kuwa na haya sijui. Bashamwe uwo muntu yega abagiye mu muriro abagomba apfe. Na huyo mtu anataka kukufa anaenda motoni. Imani shimwe. Amen. Ubonye ari umuntu agoye basi. Ukiona ni mtu mwenye alewi mgumu labda fumusengera. Umuombe basi. Imani shimwe. Mungu asifiwe. Dusome ahantu. Tutasoma nafasi. Dusome muri ibyakozwe n'intumwa 2. Matendo ya mitume 2 kuva kuri 14. Kuanzia 14. Ariko Petero ahagarara na bamwe 11 ababariza ijwi rirenga ati yemwe bayuda manishime hinge gatonya ndababarire hejuru ivyavugwa murazi ibyakozwe n'intumwa 2 katika hiyo Matendo ya mitume 2 baratubarira umunsi wa Pentecote. Wanatuambia kuhusu siku ya Pentecote. Ni gihe mpemu yera yarungikwa. Ni wakati Roho Mtakatifu alimiminwa, alitumwa. Imani shimwe. Amen. Mpemu yera yarungikwa. Roho Mtakatifu alitumwa. Rero igihe yarungikwa intumwa za Yesu, wanafunzi wa Yesu bari barindiriye mu nzu kanaka, barindiriye ko uwo bemerewe arungikwa. Walikuwa kwenye nyumba fulani wakisubiri ahadi ya Roho Mtakatifu. Kugira bahe gushira manga. Ili wapate kuwa na ujasiri. Nugusoka kuvuga ivy'Imana. Na kutoka nje kusema habari za Yesu. Imani shimwe. Amen. Rero uwo mpemu yera araje arasutswe. Roho Mtakatifu amekuja, amemiminwa. Ngo batanguye kuvuga indimi za kumuriro. Wakaanza kuzungumza lugha za moto. Zitandukanye. Tofauti. Imani shimwe. Amen. Niko ndaza aho namubari atangure gusoma. Hama
ngo muri ico gisagara wibaze namye niyumvira strategy y'Imana. Basi nilikuwa najifikiria strategia ya Mungu katika hiyo mji huyo huyo. Nasoba ngahasha sanga muri ico gisagara. Katika huyo mji banditse ngo hari toutes les nations. Palikuwa mataifa yote. Ubwoko bwose. Yani makabila yote. Nikuvuga Imana yari yaranjije. Mungu amejiaranje. Uwo munsi. Hiyo siku. Ubwoko bwose bw'abantu. Makabila yote ya watu. Nikuvuga les nations zitandukanye. Mataifa tofauti. Bari muri ico kibanza. Walikuwa nafasi hiyo. Bari muri ico gisagara. Walikuwa kwenye huyo mji. Hama kugira uwo mpwema asutswe. Umwe wese yari yumvise mu rurimi rwiwe. Yani roho alipomiminwa kila mtu akasikia lugha yake. Umva Kiswahili yumvise mu Kiswahili. Anayesikia Kiswahili amesikia Kiswahili. Umva Icongereza yumvise mu Congereza. Anayesema Kiingereza amesikia Kiingereza. Umva Kirundi yumvise mu Kirundi. Anayesikia Kirundi amesikia Kirundi. Ngo indimi zitandukanye. Malugha tofauti. Ubwoko butandukanye. Na ukabila tofauti. Mugabo abo bariko barabivugishwa. Waliokuwa wakitabiri maneno hayo. Bariko bavuga mu ndimi. Walikuwa tu wanasema kwa lugha. Sururimi kanaka bateguye ngo bavuge. Sio lugha fulani wameandaa tu watasema hapa. Bariko bivugira mu ndimi. Walikuwa wanasema kwa lugha. Ariko mpemu yera ariko arakomunika abo bantu. Lakini Roho Mtakatifu alikuwa anazungumzia na hao watu. Imani shimwe. Amen. Hama bacatangura kuvuga ngo abantu baborewe. Niko turiko tubumva ngo bariko bavuga mu. Wakaanza kusema kwamba watu wamelewa. Ngo turiko tubumva bariko bavuga mu rurimi twumva. Mbona tunasikia wanasema katika lugha zetu? Kandi atari ubwoko bwacu. Na sio kabila zetu. Baborewe. Wamelewa. Okay, Pierre acaratangura kubasigurira. Petro akaanza kuwatafsiria sasa. Kuri 14. Kwa yenye 14 sasa. Ariko Petero ahagararana na bamwe 11 ababariza n'ijwi rirenga ati yemwe bagabo yemwe bayuda n'ababa i Yerusalemu mwese. Ibi ni mubimenye kandi nimwumvirize amajambo yanje aba ntibaborewe nk'uko mwiyumvira kuko ubu ari isaha 3 z'umunsi ariko ivyo ni vyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweri ati bizoba mu misi y'iherezo niko Imana yagize nzosuka mwemu wanje ku bari n'umubiri bose kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe n'abatama banyu bazorota inzozi mbere n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasuka ko mwemu wanje bavugishwe nanje nzoshira utwumiza hejuru mu ijuru n'ibimenyetso hasi ku isi amaraso n'umuriro no gupfunduka k'umwotsi izuba rizocura umwiza n'ukwezi guhinduka amaraso hataraza uwo munsi mukuru rurangiranwa w'uhoraho kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'uhoraho azokizwa yemwe bagabo. Amen. Reka nsimbe kubera igisomwa ni kirekire. Tutaruka sababu yavuze ngo kandi umuntu wese azovuga iryo zina ry'umwami azokizwa azokira. Imana ishimwe. Chusimba ugende kuri 36. Tarukia mstari wa 36. Nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose nibamenye badakekeranya yuko Imana yamugize umwami na Kristo Yesu umwe mwabamba. Amen. Imana ishimwe. Amen. Ahantu Pierre yarasohotse bariko bavuga ngo baborewe ngo izo ndimi bariko baravuga nini. Petro ametoka nje wakikuwa kinungunika wanasema wamelewa sababu ya marugo alikuwa akisema. Acharavuga ubutumwa bwiza bw'umuriro. Akasema habari njema ya moto kabisa. Bashe yaravuze ubutumwa bwiza. Alisema habari njema. Kuburyo mpaka muramanza kuvuga ubutumwa bwiza ukazumva abo bantu ba isinzi baje kubumviriza. Amesema habari njema mpaka umati wa watu umekuja kumsikiliza. Ukazumva bavuze ati none tugire kibazi. Mpaka wanaulizana sasa tufanye nini? Ni mutubari ico dukora tugire. Tuambie tutakachokifanya. Muriko murumva? Munasikia vizuri? Ni muri ababaza ati mnene murashaka kwakira uwo Yesu twababariye murashaka. Haujawauliza je mnataka kupokea huyo Yesu uliwaambia? Barahiye baraturiwe nubwo. Wamesikia wanawaka moto. Hama baheza bavuga ati tugire iki? Alafu wakaanza kuuliza tufanye nini? Ngo baca bakira umwami Yesu. Wakafika wanampokea mfalme Yesu. Ngo nibaze abantu bakijijwe ibihumbi 3. Jifikirie watu 3000 wameokoka. Ibihumbi 3. Watu 3000. Mwibuke yuko
yuko abo bantu ngo bari bavuye mu manation atandukanye cyangwa wametoka kwa mataifa tofauti mu bwoko butandukanye na ukabila tofauti. ni kuvuga iki? Maana yake nini? Umwe wese acasubira iyo yavuye, kila umoja amerudia kwao, na wa muriro na ule pamoja na ule moto aja kuvuga ubutumwa bwiza, na yakaenda kuhubiri habari njema aho aherereye mahali eneo lake. Imana ishimwe. Amen. Rero ngo kuva iki gihe, yani kuanzia huyu wakati ubutumwa bwiza ngo bwagiye buriyongera, habari njema iliendelea kuongezeka, bwaravuzwe cyane, bumesemwa sana ku buryo ngo intumwa canke abadisciple mpaka wanafunzi bagenda bariyongera, wakaongezeka, bashatangura guhamwa. Rero wakaanza sasa kuwamakiwa. Sasa mwibaze, je naratangaye, mimi nimeshangaa kabisa. hari witwa Etienne aliyoitwa Stefano, baramwishe bamwicishije amabuye, wamemua kwa mawe. Imana ishimwe. Amen. Hariyo n'abandi bapfuye na wengineo pia wamefariki, bakaca baza bakabarirana makuru bakavuga ati muratwo nakaba yapfuye na naka yapfuye, wanapeleka habari wakisema fulani na fulani wamefariki. Je niko ndasoma navuga ati no. Niliposoma nimejiswali, abo bahejeje kubwirwa ko naka yapfuye na naka yapfuye ariko avuga ubutumwa bwiza, walioambiliwa kwamba fulani na fulani amefariki akihubiri habari njema, ngo bahindura igisagara bakacaja kubuvuga handi, na wao pia wamefika wanaanza kusema habari njema mahali pangine. Mnajifikiria wamenga kwica naka biraza kubahagarika, yani utajifikiria kuua fulani habari njema itashimama, wamenga bariko bararurumba indani, wamenga hari ikintu kibasunika, yani kuna moto ulikuwa unawaka ndani mwao, kuna kitu kilikuwa kinawasukuma kabisa. Imana ishimwe. Amen. Wakumva ngo naka yapfuye wobanza kwinyegeza, wewe akikwambia fulani amefariki utajificha kwanza, utingiza gatwe kanje basi niponeshe kwanza kichwa changu, ariko bo barabandanije, lakini wao wameendelea barabuvuga, wakahubiri ngo nugufa dufe, wakasema hata kama nikufa tukufe, barabuvuze ngo abantu barakira Yesu, wakasema habari njema, watu wakapokea Yesu. Nimushaka kwibaza ngo barabonye ibitangaza atari bwabone, jifikirie waliona miujiza ambayo walikuwa hawajawahi kuona. Imana yaraberetse ati ndi kumwe namwe nubwo hari abariko barapfa. Mungu ameonyesha kwamba yuko pamoja nao ingawa kuna wengine wanafariki. Niko pamoja nanyi. Ngo umve abantu barakira bariko baravuga ubutumwa bwiza batabakozeko. Watu walikuwa naokoka wanapona hawakuwagusa. Ibivuga byaramuguruka. Vilema walikuwa wanashimama. Hara bibitangaza ngo biteye ubwoba. Balikuwa miujiza ya ajabu. Ikintu cyose cyo bacarananiranye cyaca gimera. Kitu chote kwa kinishindikana kwa kinaonekana hapo hapo. Ubutumwa bwiza. Habari njema. Imana ishimwe. Amen. Barahindura rero mwumvirize, wamebadilisha watu. Jifikirie indani bari bameze gute? Walikuwaje ndani? Indani bari bameze gute? Walikuwaje ndani? Bararurumba. Walikuwa na waka moto kabisa. Ushobora kuwa waramenye Yesu. Haiwezekani umemjua Yesu. Hama wicari. Alafu uketi. Abandi bariko barapfa. Na wengine wako wanakufa. Imana ishimwe. Amen. Abandi bariko barapfa. Wengine wako wanakufa. Shinga intahi. Shuhudia. Mubarire. Mwambie. Reka ndabwira undi muhora rero ugezweho. Acha niwaambie ingine network ambayo sasa inafuatiwa sana. Hari umuhora ugezweho woroshe. Kuna network ambayo iko kisasa na iko rahisi kandi dukoresha iminsi yose na inatumikisha umati wa watu wengi. Hariho ikintu shiswe ama réseaux sociaux canke Facebook, reka ndakivuga gutyo gira munyumve mwese. Nitasema kwa kuisema. Ni bande bakoresha Facebook ngaha? Ni wangapi wanatumia Facebook hapa? Urabona? Dawa. Ni bande bakoresha Instagram? Ni wangapi wanatumia Instagram? Wabona? TikTok? Wabona? Ndababari anye hari abatadugije. Kuna wengi hawakutaka kupandisha mikono. Abantu bari kuri Facebook ni benshi cyane. Facebook ni wengi sana. Kuburyo jewe mpaka mimi umukozi wanje, mtumishi wangu, amakuru kuri Facebook ni baba yambari. Ndio wananiambia habari za Facebook. Habaye amakuru pakikuwa habari numva baje kumbadangura kuri Facebook bavuze gucyana. Ulisema unajua kama kwenye Facebook wasema hivi na hivi. Umukozi ni waza kubimbarira. Mtumishi wangu ndio ananijulisha habari. Je ntabimenye? Mimi sijui. Imana ishimwe. Amen. Rero numuhora. Sasa hiyo ni network. Hiyo muhora ironka ichaka abantu benshi cyane. Hiyo network zinapitia kwa watu wengi sana. Nimugifata nko kumenga ngo ni babita ngo ni vya shetani. Musikamate kama ni ya shetani. Ni gikoresho. Ni kitumikisho kigezweho mwisi tugezemwo no mu. Cha sasa kwa dunia sasa.
Imana ishimwe. Amen. Ni igikoresho. Ni kitumikisho. Reka ndabahe example. Niwapatie mfano kidogo. Nk'ubu unye kuri statut. Leo kama kustati. Ushire ko statut. Tia kustati. Uvuga ikintu. Useme kitu. Statut ni ku telefone yawe, urashize ko nk'ikintu. Unatia kitu kwenye stati. Inkuru canke iki. Habari ama nini? Chugenda uraba abantu bayisoma. Ufuko unatazama watu wataisoma hiyo stati yako. Nao batavuga barasoma. Ingawa wasemi wanasoma. Jewe mbona ndaba nkasanga n'abantu batandamutsa n'abantu natazama na watu wanisalimiagi. Watu wenyewe sikuwa najua kama tumikisha namba yangu. Nabo ntanizi ko bafite nimero yanje. Na watu ambao sijui kwamba wako na namba yangu. Ico kintu bakibonye. Hicho kitu wanakitazama. Shanavuga ati ikintu ni igikoresho c'Imana. Nafikiri naelewa kama kitu ni kitumikisho cha Mungu. Reka tugikoreshe bene dada. Tukitumikisho ndugu. Umviriza. Sikiliza. Aho gushira kwa mafoto yao. Paliko kutia mapicha yako. Sindakubujije gushira kwa mafoto yao. Sikukataza kutia picha zako. Yashireko. Yatia hakuna shida. Ariko uri umwana w'Imana. Lakini wewe ni mtoto wa Mungu. Abo bantu nambari jana baraba statut yao. Kama kuna watu 100 wanatazama statut zako. Baraba Facebook. Wanatazama Facebook. Bakagukurikirana. Wanakufuata. Andika verse imwe. Andika tu verse moja. Na utogira commentaire. Ingawa ufanye commentaire. Na utovuga kwa majambo menshi. Ingawa useme maneno mengi. Andika kubw'urukundo Imana akunze abari mwisi. Andika kwa upendo Mungu amependa ulimwengu. Imana ishimwe. Amen. Iyo verse uyandike. Andika hiyo verse. Yiterura ukonyene muri Bibiliya uyiterekeko. Uikamate kwenye Biblia uitie kwenye stati. Imana ishimwe. Amen. Jewe ubundi amarezo sociaux sikirenga. Mimi mara nyingi sitazami marezo sociaux. Telefone sikirenga vraiment. Simu sio sana. Ariko ndafise umuntu hari. Lakini na mtu wangu kule. Pastor. Arayikoresha vraiment. Anaitumikisha vizuri kabisa. Kuburyo mpaka nshobora kumva twagiye nko mu minsi mikuru naenda kama tumeenda kwa masherehe n'abantu bo muri famille kama kwenye familia ukumva turiko turavuga nk'akantu kama tunasema kitu ifoko bihinduka nasema ifo bibadirike haza numva nk'umwana wo muhira naseka mtoto nyumbani urumva nivyo vy'Imana urumva ntabari ino abahanze ariko kwenye nchi za nje putana kijijwe petete au koki simona ndamwumva avuga amajambo y'Imana simusikia sema maneno ya Mungu haza numva avuze ngo ngo nesi nimwe pastor Olivier hora twigisha ngo sibile yo pastor Olivier kwa natufundisha hambwa ngo kuma statut buri uhoro yara ngo kuma statut kumbe unakuwa zitazama abantu bararaba naho batakubarira baraziraba ingawa wakwambii wanatazama mastati yako jewe ubunye sasa mimi hivi kuri Instagram kwa Instagram nigeze gushaho kuko statut iri limite no abantu bafite nimero yawe gusa statut iko na mpaka ni watu wako na namba yako tu ariko Instagram lakini Instagram Facebook umuntu wese ashaka kukuraba mtu yote anaweza kuitazama rero umunsi umwe shanshirako barabana bo mwibarabara tuko turonderera ibikoresho kulikuwa tunatafutia vitumikisho watoto hapo barabarani z'ishuri ya masomo baronke ishakoshi gutwara ku shuri canke uniform wapate kaye na masakosha ama uniform shandavuga ati none umva babimpaye ngo tubishira kuri statut ndavuga kuri statut ngaha ndabishira ko mugabo reka nshire no kuri Instagram wamenipa nite kwenye statut lakini acha ni tena kuri Instagram ngatia kuri Instagram abantu banyandikiye watu waliniandikia bacambara ati iki gikorwa kigeze uzotubariye turungika amafaranga wakasema kazi hii ikiongeza ikifika utuambie tume pesa turashaka kurungika amafaranga y'ababana tunataka kutumia watoto pesa barabana omwe barabana ilikuwa watoto wa barabarani kandi ayo mafaranga yaraje tena hizo pesa zimekuja kandi ivyo bikoresho byarabonetse bararonse na hiyo vitumikisho vimeonekana wamepata rero shamvuga nti nikafika nasema hivi wewe ufise intumberi uko na lengo gani mugushirako biga uhorushirako kutia tu wenyewe unatiaga tu hivyo kuko ikintu kimwe mukuye kumenya kitu kimoja unastahili kujua nuko abantu barabiraba watu wanatazama ubizi cyangwa utabizi ujue ama usijue abuzi na utazi benya ujue na wenyewe unajua Imana ishimwe amen bizo ushika kure cyane iyo message irashika kure cyane bitafika mbali sana aho tudashobora twe gushika mahali sisi hatuwezi fika Biblia iratubwira Biblia inatuambia ngo genda muvuge ubutumwa bwiza endeni mseme habari njema mu mahanga yose kwa mataifa yote mu mahanga yose kwa mataifa yote na kufika mwisho wa dunia urashaka kudashika ku mpera z'isi yawezekana usifike mwisho wa dunia ugashika kuri kote imwe yindi kote nishiki unafika ku kote moja nyingine uifikii ariko hari uburyo bwo kuhashika hose lakini kuna namna ya kufika pote fata uvuga ubutumwa bwiza kuri yo Instagram yawe sema habari njema kwa Instagram yako bwira umuntu umwe ambia tu mtu mmoja ko hari ivyizigiro muri Kristo kwamba kuna matumaini ndani ya Kristo ko atampamvu yikwihebura hakuna
Hakuna haja ya kujifanyia vibaya. Je namanumva intahe z'abantu bagomba kwiyahura bakaca bahura naka message gatonyi. Nimesikia ushuhuda watu wanataka kujiua, wamekutana na message ndogo tu. Mwami yarakaca koresha ku message nyene uwo muntu akaca hagarika. Roho Mtakatifu wanatumikisha hiyo message na mtu anaacha kujiua. Birashoboka ko ucungura abantu. Inawezekana ukomboe watu. Birashoboka kufasha abantu. Inawezekana usaidie watu. Imani shimwe. Amen. Kuko uri gikoresho cha Kristo. Wewe ni kitumikisho cha Kristo. Urafise manda. Uko na kazi. Change wararungitswe. Ama umetumwa. Ibikoresho byose bikenewe urabifise. Vitumikisho vyote vinahitajika huko navyo. Hari umukozi w'Imana ahora avuga ngo nambugifise umunwa. Kuna mtumishi Mungu anasema kama wewe uko na kinywa ukabukora na kama unafanya kazi urafise ngo ufasha abandi, uko na kitu cha kusaidia wengine. Imana ishimwe. Amen. Rero duhaguruke. Kwa hiyo tushimame. Dufasha abantu. Tusaidie watu. Abantu bariko barapfa cyane. Watu wanakufa sana. Kandi ikintu nacho. Kingine nacho. Ikintu cha nyuma shameza. Kitu cha mwisho nimalize. Ukabushaka kuba igikoresho ciza. Kama unataka kuwa kitumikisho kizuri, sengera abantu. Ombea watu. Ntushobora kuja kuvuga ubutumwa bwiza udasengera abantu. Haiwezekani uende kuhubiri au yaombea watu. Kuko basengere hama ubakunde. Sasa waombee kisha uwapende. Basengere wakunde. Waombee na uwapende. Kuko gusengera umuntu, sababu kuombea mtu uzokwira turuvu bakunda. Utajikutana unawapenda pia. Namba arakano ako kantu nimwe yera akambari. Hicho kitu ni Roho Mtakatifu alikiniambia. Nagakle ni urufunguru. Ni kama funguo. Kukugira ushobora gufasha umuntu ya kusaidia mtu kuza kuri Yesu. Kuja kwa Yesu. Kimwe. Kitu kimoja tu. Musengere. Muombee. Mukunde. Na umpende. Musengere. Muombee. Mukunde. Umpende. Biragoye kuja kubwira ubutumwa bwiza umuntu udakunda. Ni vigumu kuambia habari njema mtu mwenye upendi. Musengere. Muombee. Mukunde. Alafu umpende. Hama ubuzima bwawe. Akisha maisha yako. Reka buvuga ubutumwa bwiza. Utahubiri habari njema. Ubuzima bwawe. Maisha yako. Uvuga ubutumwa bwiza. Useme habari njema. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe sana. Imana ishimwe. Mungu asifiwe sana. Reka duhaguruke dusenge. Tushimame tuombe.